Hello, gagayam na imbag nga orasyon, matutudong aldaw, kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Manipod ka ni Kab sa Trina, saan napud na nagan, tintay drama ita. Nga makablawa mampay, ni Nanay Maxima Macaranas, di Tabimonton, Malig Isabela, from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal, kani Edenis Danao, di Rizal, Purok 3, Santiago City. Kasi mantikon na ni Kab sa Trina. Dear Manang Bianang, may sa construction worker ti asawak. Ket gaputa saan nakamapnek iti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak ang trabaho iti abroad, ket kasi na naaprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tag salaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga rod nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kayat na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni abroad. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta Dapat lang atan Siyak lang nga roden ti umadayo nga agtrabaho. Adda pala ang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubot kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan niya awid mo ababaay. Saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't tinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito ibalayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Nay, apay ngay. Nagabroad la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga rota saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag-sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak at ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag-day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina,
Apalak nga ro dagiti ko kumarik ta naggagagat asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimaknang. Iso nga si ka doble am ti gagat mo. Triple am pakit di Eh, Kat naimbaganan jay sakit itiyan mo. at dapat basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka ta sayang ti swildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, perme ti sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga perme. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Wen, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka naggapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos, kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit laang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pag inanaak man, nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut akong ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga raw insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na amaw ta aginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka pa, isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may paray. Kain nakpay. Wala mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak kaw. Angem ada sa balay nga ibagak. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay mitla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas di ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipawpawit mo no panulinuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na.
Kasaok tumanday dyan nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban itoy. Apay kayat mo nga mabagtitak itoy maneng. Ha? Apay manon aya bakit? Kasla daman basol kung iti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao ka dagiti amok itoy. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga apros iti bukot ko. Rina, Nag-uyong to pa dagiti amok itoy. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, nga manano saklang itoy. bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin toy. Pagkatapos, kasa dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda sa store. Apay hangkang aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawidak mo't la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan manay. Manay punta ta hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat ti padaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit isikat kong agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao. Nagsarita kayaw ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wang gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi mga sa asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanam. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, hapay, banaw timpawit di anak ta. Dahito ilaang? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta umanorder ka iti online.
No da makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga. Jay in order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag ket awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Jay in order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas mag. Pikimot na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Umanorder ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay. Bayam talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket di tayo. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao ngay nakagbarte-bartag dita ken agbababaay. Adto tili magasaut. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong ta lakay ken baketan. Kano da emergensya paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot adadakkelan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pa ilaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Adaw. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami. Sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan hindi na kami pautangan hindi. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay, di ka naglibak, Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawak. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Ang ayos lang. Sana dahi ti panggapwa ka mangguray ti asawak. At damat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasimpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot na padaksan ni di asawak. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang, makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kay-kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na.
Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amuti ag diskarte. Masyan kami nga rodan kan kaanak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may... Nanang, tatang, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kuana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan Maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Hindi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iti asawa na. Ay, awan nga rodra At nananay, isunti umawag. Ay, sumbata mo lakay. Wait. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan to kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot pinagsina ta idakan Maneng. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damot manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro ngam nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakat nga asawa na. Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, gat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan kanumat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ka. Aniya?
Nag-abroad nga rod ni Maning kat di na kun kinontak kapulos. In-block na pa yan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita siyak tim mo na anang isina kan kuana. Kan ginulibak. Tadakat nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad tadyak maanusan tirigat iti trabaho ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito'y sango ti balay mi ta isupay mata pangalaki ti pagbiag mi kadagiti dadakkel ko. Pasaray agluaak tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak ta dinakmeten kayat nga oray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan tuigayem mo Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y darama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo, JENA ALMOITE. Kan ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.